Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Ri phibaro gni longi khubor bam tagasni. Deputy Chief Minister in charge Urban Affairs now Phalangdhar hakasni ningkong. Pyntip bakadon kajingya chaprang gababha hagabapan traikam yeki project baper jok smart city. Habakran chikinong thom tagasni udhar ula ong idang bishar bnya nakapor chikapor baro ki project ya chakman ula Pyntip bakajing tray banshnai kaplo ulo shopping mall kaladeb hadu khandai pupra pesen. Daga babenrap bagajing tray benchnai ke jakayang kaliru kadang ya chakmat badru kan menada om haus nem arhajar arpsan nri hakashiteng jongs nem arhajar arpnriu deban pendem. Ngidang ab iki project smart city jong ka PS 2.0 kabahadin ula benrap ika smart cities mission as dang do menteri rang badu kari Narendra Modi haga arpsan trek uyayong arhajar khatsan. Kajing temu jangani commission kalong ban pinbiang gisor da kijing tay bakongsan kamaryang kabakhuj bar kabane bar ban ai kajing im kababit dori kinong shnong jangkari ning ba kajing pinon kam ya ka smart solution. Kanong ba shilong kadi kawe na kisis pa atali kinong ba ban kantup hagani commission. Nrei kajing rung jangka kalalong kabala khamslam ba ha kajing shisha kadai kanong ba kabakhat du ban penrung kerteng ha ka program ka shispa turing ha ka sau turing ujaliu arhajar khatpra.